Kublai Pi Baro Shakatup Khuborjylla ke donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta ke sengi kilong. Rong kinong tu ya ka baik na yeng utrai. Dang telot med Menteri Rangba Konrad ke Sangma. Baro ki master role ki yo jing mentoy NAKA MRCWS. Ban Kentaj arpway tili kishnong ban pengat haram rai jerngam MDC constituency. Tementang ni apai syiki Khubor ki bakambnya. Samla daman baha pedi dekar ulasa bat ang haka jinglengo. Haba kinong tu kila rong bak ya ka tuk baik jong u na pelau yeng ba usyong usa ha down gate nong po haka por ha pedeng ar bat lai baje haka por badang sedang kenjat syai haka arpu pratarik Nailar. Kani ka tuk kabalasya rong tu kadon ya registration number ML10C8994. Lakerpa de kinu ki bayo I ne lap ya kani ka tuk kin pintip mar sya uni number pun. Pra lai nyo ar lai ar kendai not. Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangma ubala kempang haka arpulai tarik Nailar udang don haka jingklot med bat la ban wan syakador bar senrai jong ke Jylla. Ki doktor na civil hospital bat na negrims kidang Peit ya ke jinglong ki dekot med jong u. Ya baro ki juba ba udai ban ai halumpung dorbar haka arpu kendai tarik Nailar lapen kamti hauba prestun tensong sembut Menteri Rangba ban le ya kabadon kam baro. Kinoyalam ko all Jaintia Master Role Workers and Labourers Union kila kendu bat kilat pathai Khubor haka arpu pratarik Nailar ha Shillong Press Club ban penpau ke jing bam yahap jing mut halor ke jubab jong Menteri Rangba Konrad ke Sangma da ke jing tho written replies baya ke Sarkar Meghalaya kala pentrekam ban seu tulop yaki Master Role da ke Meghalaya Regular Casual Worker Scheme MRCWS ha baro ki tenat trekam ba pher jong ke Sarkar. Kinoyalam jongkani ke union kilaong hadu menta baro kitenat trekam ke Sarkar kila pentrekam ya ke MRCWS kidon tangkat tu ke ni tili kitenat trekam kibala pentrekam ya ke ni ke skim hadu menta kakong dayo 1P yakai presiden ke union kala kerpat berkentu ya baro kitenat trekam ke Sarkar ban pentrekam ya ke MRCWS na ke benta kijing mentoy kinong tre master role hakani ke distrik. Ang benta sini manikwa ban keren naga benta kanika start question jong is mirror born same MLA nanongko bila keren ni hang tu RCW naga benta jong iki daily wages ni ya kanika answer ba isa LCM ila answer din kasi ba ila ba ya kanika scheme la implemented habarok department naliung jongi ha jengtils ni siamba kamdai kumta don ki department ki ba long lightly ki pon number 1 kadai ka fully implemented don ki department ki ba half implemented don ki department but non implemented ye kani ka scheme ye kani ka fully implemented kadai kani ka water and soil conservation department nang taga horti agriculture kani ka half implemented pan kidai ki PWD hakani half implemented jumat lagi aitang ya ka status yaki mastrul dani ki daily wages badan abarok department badan ko agents Hendra ya ke scheme ka ba ya ka tu ka benefits ka badan ako ka scheme pa ngimdan ngimya ji mata niya ta ka status ta ya ka non implemented pa ni don ka PHE department bat kani ka art and culture department kini tang ya ka status ru kimya discovery pa ni sosi nakaliang ka sanjuni namarba haga education department pa don ki ba master ki badan hangni ha department by tang ya ka tu ka status ru kimyo hnrai ki yo pat da ka ba ki le ek case sa high court da ka order jong ka high court ki yo pat ya kani ka status jong ka RCW hnrai yaki benefits pat ki badan ko ka RCW kimyo hadu munta te ni na liang jong ka sen ni akblay ya ka Sarkar ba hoon ni ba ya kani ka scheme Meghalaya Regular Casual Scheme 1996 kala don ka to ha umni una September 100
kan yo aku prasne te ni na kaliang jongi kuseng ni ai kublai ya kani government domenta ba hakani government ni la pentrekam kala pentrekam ya kani ke scheme nrai katkum kalata jo kani ke scheme aku prasne kandak to ti ni ya iba habisna menshwa ni yo ya kini jumutoi baro nrai hakani ba kanti ni ya ni ai kublai usian jongi pandrak ke sama ba haki department prepare don ki bala pentrekam don pat kumbanga omutan ki bapat pentrekam ro. Ka Joint Action Committee Kilai Polling Station, Mausmai, Langdongdai, Misei, West Khasi Hills District, haka arpu praterik Nailar, kila ai da ka dorkas jau chairman ka Selection Committee, ba pensngan NCM, bat CM, KHADC, ba penyat sing CM, banam pengat iki arpu wei teli kishnong, syaka arpu pra rambrai jerngam constituency, haka MDC na Motion Road constituency. Habai keran Syakilat Pathai Khubor, Chairman ka Joint Action Committee Kilai Polling Station, ba Jeremiah Dekar, ulaong ba nakadaw ba arpuway tili kishnong ki persya ban pengat siya ka arpu pra rambrai constituency, kalong bakipad ba kisem jing namar ba ka jengay palat. Kabalakot haduk prapo kilometer na kini kishnong. Henry lada ne Motion Road constituency ka jingjengay kalong tang kumba arpo kilometer na kini ki arpuway tili kishnong. Ulaong ru nakaliang ka Selection Committee kala penlong ya ka jing pensngau pat ba haka arpo tarik Nailar klem pentip ni penbena pat ba syakini ki arpo wei teli kishnong ki pat ba kimyo jing tip AA ya ka ni ka jing pengat syarambrai jerngam dei tat haka arpo wei tarik balarai haka special session bala pengat ya kini ki arpo wei teli kishnong syarambrai constituency. Uba dekar ulaong ru lada ka Delimitation Committee kam sngap ya ka sur ki pat ba kini ki arpuway tili kishnong kila rai haka jingelang balalong kerki haka arpu nyau tarik Nailar kinom shim benta haka election MDC kaban salong shen. Mentah kesini nyelawan bania kendu yau CM ubadai uba pensian CM kumjuru haka Khubor nyelawan bania kendu ru yau PM CM ubadai peniat sing CM ubadai CM jangka KHDC nyelawan bania kendu mentah kesini haka bedai ban pensiau Syaki ba ketua karai laneka special session jongka KHDC kabala jet hagni kisni kalong persya ya kejing singau jongi ki arpoi kli kisnong kane kejing persya kalong hadin ba ka hearing arpo tarik benai bapra arja rapsau ki klem ai jing pentip yangi henry kila ong ba bat kila kamba kila ai jing tip ini bat kila shim ya ka jing singau jongi ki pajba bat ya ka sur jongi ki pajba henry nakaleng jongi ki arpoi kli kisnong ki bahaba kini ki likely ki polling station ni klem yo kawi ru kajing tho olne official letter bandon kata bandon hakata ka hearing kabadon kabadai arpotarik benai bapra arja rapsau te dei halor kane ke benta bang iwan benta kasingi ban yakndo ya u CM ubadai ba penyacim sim bat kumjuru ya u PN sim ubadai u chairman jo kane ka selection committee ban persingau cheki ba kane kalong persya ya kajing kwa ba kajing singau jongi ki arpoitli kisnong ki bahapa kini ki likely ki police station te nila ai de kajing tho da ka dorkhat ha ka bidai ba kini nila kadawru ya ka point hamne ba nagaleng jongi kumur ba ka nyimpriang ra ya ka to garai ka bala debrai ha ka apoi tarik jong brai agos arja rapsau ka bala penhap ini sya ka ramrai jernam NAKA Motion Road constituency te mentakasi ni klaim la aban yang endo ki bro arngut henry nagaleng jongi nyala yo ban ya kren ki lengba phun te nagaleng jongi kila kular ini ban simkhia ban pej bene halor kane bat kumjuru nagaleng jongi nyala kerpat ki lemar ba
lada ki penhap ini kemud ba sya ramrai jangam kemud ba kalong persya ya ke jingsio jongi Kanongjri Presbyterian Secondary School na Ribhoy, kabalami khmat ya ke Jylla Meghalaya ha ka Under 15 International Subroto Cup Hajar Arpusaw ha Bangalore kala pendem ton ya ke Uttar Pradesh da lai ko la North ha ka final kabalalong mentakasngi hamadan ASC Bengaluru. Kani kajingya ko banyak kini ya Samla adu na pedeng baro ki school jangkari India bat kiri bamarjan kani kasin bahan riu pulai inter school Subroto Cup football tournament ka bapau nam ha India bat ha kiri bamarjan ka Meghalaya kala yoru ya nam best coach na kani ka lumpung hakisnam balala ka St Anthony's High School la umkra kala long ka baningkong banwanra ya ka jingjok ya ka Subroto Cup ha kani ka than lamingi kari India. Big opportunity. Ryan, how will you take on this free kick, or what's your take on this free kick, brother? I feel it's going to test the keeper. He goes for it straight in the hands of the goalkeeper. He doesn't collect it, and the follow-up goal is good. Meghalaya double their lead 34 minutes into the game, and that free kick has been converted, not directly through the rebound, but they will still take it as they double their lead here in the finals. Meghalaya continues to prosper well. That's the brace for this youngster. Once again showing his predatory instincts, keeping a keen eye on the affairs out in the box there and latching on to the delivery that mattered the most and eventually poking it from handshaking distance into the back of the net. Once again a closer look there. The goalkeeper making a hash of affairs and then prosper well. Again, it's Bantalang who switched up to the other side, and this is where they make it difficult for the opposition to comprehend. Here again, they come in from the left. He goes for goal, and the goal comes in 3-0. That is the nail in the coffin, we can say, as Meghalaya score. The crowd gets in on it, and it looks like we're about to crown a champion here. और ये मैच के अंतिम क्षणों में टीम मेघालय ने एक और गोल किया है और अब स्कोर है 3-0. That was absolutely brilliant the way he scored out here. A picture perfect finish. Look at the setup there. A lovely first start and then a wonderful assist and then almost just poking it into the back of the net as a और क्लोज होता ना To be presented to the winners team, I would like to call upon stage Mr. P.S. Naidu Kopinidhi of Central Bank of India to kindly give away the winning check to captain, coach and manager of Team Meghalaya. प्लेयर सेंटर पे करो ना प्लेयर सेंटर पे करो ना Now for the most awaited moment of today's prize distribution ceremony. I would like to request our chief guest, Air Marshal Nagesh Kapoor, to present the Champions Trophy to Non-Giri Presbyterian Secondary School, Meghalaya for the Under 15 Sub-Juniors Boys category.
Uba Charles Marngar, President School Managing Committee MLA but MDC, ula penpau da kajing kemen bat jing sngongu ya ka kunho nyalek kai Subroto Cup under 15 joka Presbyterian High School kabala mi khmat ya ka Meghalaya kabalawan ra ya ka jing job persha ya ka Uttar Pradesh da ka Laiko la North. Uba Marngar ula ai ka jing khublei ba kerpang ya ki officer ka Sports Department, ki coach, manager Badia ka sorkar Meghalaya badia baro ki bakit bok ya kan ka kunhun hadu bakalawan ra ya kan nam don buram ya ki pad ba ka Jylla baro ko we. Kublai ki baro. Kalau sisa resmi ke ba kemen hadu ka lata ban pau syafi baro. Kum President jong ka School Managing Committee jong ka Nongjri Presbyterian Secondary School. Bat hagaju ko poro kum local MLA MDC jong kamau di konstitusi. Yang penpau sisa yang dijing sukemen kram. Ba Nongjri Presbyterian Secondary School. Benda kesini. Kabalami keman. Nak state level ke Jylla Meghalaya ka bi jongi. Haga jingele final ya ke super protocol. Na ke sub junior under 15 boys. Kalau yo menkur ya kanam tu jingjau hak national level super protocol kabalalong mendagesni habanglo nakalian ke jonga kumu president jonga managing committee juga school but kumu local MLA na congratulate ya ke team kabalong ra ya kanam Khubor na congratulate ya ki coach ya ki team manager but kum juru ya ki baro ki official ki belalai bani sunran ya ke tim ke jongi ngapan pau ke jing semua kemen ke background bakani kamlong tang Khuboram nam ta school ke jongi ke Nongjri Presbyterian Secondary School kalong Khuboram ke background ya ke Ribuai district baro koi bat kalong ro Khuboram ya ke Jylla hi baro koi sesisen na kalian ke jonga kashim ye ke kabu but I khublai kirpang ban congratulate ya ketika tim ke jongi ke belawan rak ya ke nam ke Khuboram ya ke Jylla hi baru kowe hak cukup por ngakwa ban penpau ba mene ke por bangidang don session ngalayo ban telefon yo chief minister jong ke Jylla ke jongi ukon rak sama hak bedai bat kalet kawan ke jongi ban wan pai namar ke por bangilet ilalet ke flight pada kecil sisa bantuan pai, ila penbaik dekat train bantuan pai. Tendai nadu mana bangim empat ke game keempat sedang. Kecilnya keren baru chief minister, lada penbuk lupa dekat flight, bakin wan pai, ki players ki jongi, ki official ki jongi, ki team manager ki coach, baru arpalaingon ki badan mentah Bangalore, bakin wan pai dekat flight omshu dekat train. Yang pertama kecil aku play puterpang. Yo chief minister jogi Jylla ke jongi wat haba ke game keempat sedang ulada berkula berpenbuk iki flight ticket air ticket nak benda ki players ke jongi ke Khuboram baro ngi asyublai bulaya lam nadu ke sedang nadu ke district level hadu ke state level bat menta hak national level ispen pau ke jing skomu ke background ye baro ki bulada menta nadu ki seng balang nadu ke sorkar district sports officer Kum shibenta ban penmi pisa ban te ya ka rehabilitation center ka shlam ajing sumar ban pelat ya ki balangop ha ka jing di drop ka ba ha ka shnong sok klam ka KSU Southwest Khasi Hills bat ka KSU Makurwat Circle rengkat ka jing trelang ka Life Care Foundation Southwest Khasi Hills District ha ka arpu pratarik Nailar kila penlong da ka charitable football match ha pedeng ka Rangda Jade United FC persha ya ka Southwest Khasi Hills District FC Hamadan MDSA Artificial Turf Nonglang. Hakani kasngi lawan bansa Shillong da uba Lambok Star Marngar President KSU Sengkmi kumukongsan haka jinga dan lang ki officer sorkar na po ka district kiri rang ba ki balasya khot ngobha kinongkit kam joka Life Care Foundation bat ki pat ba ki balawan ban pensyong shit hakani kasngi. Habapai syaka jingele kai Hamadan ka Southwest Khasi Hills District Football Club persya ya ka Rangda Jade United FC ka jinge kun kalong shisha ka ba itenat wala ka day tang ka jingele kai paralok ha ka ba kini baro artri ki kunhun kilaya le kai bha ka bala penjat thai ya ki khmat jong kinong pet kai
Hadu bakut ke jingele kai ke Southwest Khasi Hills District FC ke la penlim ya ke rang dajit da ke Shikul lanot. Bagi Khubor, bagi senat terkam berber, bagi menurut kejengat terang, bagi bersenam bertau, kejengat terang bagi Samla kesem lekbi, waktu sim, ya gitu lakoni udrok, waktu sim ni pun pinong suan, sim ni pun pinong kon, bagi persangkan lah kajai, ya bagi penpai ti. Tetapi kemudian kita kasima, kita kauseling sentra, berber, namtharai, bagi rakyat pun persang. Yang jumpan ramadhan. Tapi kata kebentangan ini, bagi nasional senang atau maklumat pasal distrik berkuai. Kerana rakyat Jylla kalau kita jumpi, jak berai, jak berpenpai kata sentak berkelakon kira, net berkelong kacing terku, berkelong bawai untuk hospital, nak mendapat air jawai desin berpenkuat, ya kini kita Samla melalui apa juga Khubor. Akhir berkeluar ya kini Southwest, kalau makin semua berkeluar circle. Isnat terjang berber, idar basnam, bahar aku distrik berkuai, isem lekmi kisem sama, net bak tiga yang jong barulang, cicen kasi, ngesai, baka distrik kesalat, baka dia kacinggai tu nak tahu drop, nak sakti sok pun sui pun sama berber. Tiga man jong net baik kacinggai terlah, net bahkan desu kapur banang, le kita yang kuhiu mengiladian, yang ketrok mengiladian dari. Kadai Khubor, dia air tiram, kerting keman, kerting kedian. Ditang tak berhenti, panggillah jabatan tingkong, yang drop bat, mempat cingsliu. Kelasdang, berkejap, kelasdang, perang suai, yang berenang salam, kamtam, jagari, berkejap beliau boy. Nukul kita jam Southwest, kita keksian di badan, orang jadam, orang rajut lah, kenapa? Pak. Benar kurang awas. Menon. Yes, bicara kemat. Badak itu ki Khubor nglapoish ke bakut, tarhadu bangindaya syambiang Khuborjylla.